मैम खुरमजरी अदम यंगिरिबसे इम्पैक्ट न्यूज़ की मनुंग हुटना की थौरमनी ngasi मनुंग हुटना थौरमदा मैम पुमना पुतराम लोकचरी मरोइ ngasi अखोइना थमजरिबा ngasi बुखचरिबा टॉपिक असि मतम सांगनदगी अखोइगी यामना मरुओइबा अखोइ लाइफलाइन अमखक ओइरिबा मरुओइना नेशनल हाईवे अनि इम्फाल दिमापुर नेशनल हाईवे नंबर 39 हौजिक नेशनल हाईवे नंबर 2 हाइना जु खंगनरिबा अदुगा नेशनल हाईवे नंबर 37 इम्फाल अखोई जिरेबाम फाउनरीब छिलचर लंबी नेशनल हाईवे नंबर 102 इम्फाल टू मोरे हजिक नेशनल हाईवे सांगनदगी अखोई मणिपुर सरकार सेंट्रल अखोई लेंगाकना भारत लेंगा की मखाद अखोई हाईवे मरुओइना हाईवे से अखोई मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मखाद मरुओइबा मफमसिंगनी हाइरिबा मफमसिंगसी हजिक करी फिबम द लेरी हाइरिबा मफमसी हाइरिबा हजिक ओइरिबा फिबमसिदा मदौ करमना अखोई मणिपुर लेंगाकना इंडिया लेंगाकना यंगसिलिबगे हाइबनी अदुना हाइरिबा ओइरिबा फिबमसिदा मतम मतमगी ओइबा थोनिंगदबा थौदोकसिंग याम तोइने थोइ ngasi फावबा security measures sing lokhatpagi wafam su leitri aduna hajik oiriba fibam sida khoi highway sing sigi laibak amari manipur da ji maruina khoi domestic khoi items mayam ka puslaiba lambi si matam matam gi adum thingba aduga even ningjang ba yaba si mamang da UNC na economic blockade tawda more than 130 days tawkibagi wafam phau lairaban masi 2016 da aduna hajik oiriba masigi laiba fibam sida ngasi khoi thamjariba topic prolonged issues along national highways aduna ngasi topic se khanna na boiramukta yet hek thangnana election beba oja sapamcha jadumani ni hajik president federation of homi matamamada inline permit ki issue ke ada base tawba adum organization friends haidana masi laima matungda ipak ki president oina se taw pubirami अखोई मणिपुर की यूनाइटेड कमिटी ऑफ मणिपुर एपेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अहम मणिपुर की प्रेसिडेंट ओजानी अहम ओजा जादुबनी वेरी गुड इवनिंग ताराम लोकचरी मई थंग लिंसन ओजा एडवोकेट पुयाम तोमचा प्रेसिडेंट ऑल मणिपुर बार एसोसिएशन ओजा तुमचा ताराम लोकचगे एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वी हैव आवर गेस्ट डॉक्टर कोंथौजम इंद्र कुमार हजिक एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस की डिपार्टमेंट ने जीपी वुमेन्स कॉलेज धनमंजुरी यूनिवर्सिटी जयेंद्र तरामुक्चगे अखोई हाईवे अनिसिद तोान तोानब कम्युनिटी मैम सिंसिना मखोई डिमांड तौबम ओइना तौबा अदुग डिमांड तौरिबा पोतुना अखोई लेरिबा पीपल सिंसिदा पीबा सैथिंग सिंसि अदुम तौलाई हाइतारे मसी सेंट्रल गवर्नमेंट अमसुंग अखोई मणिपुर गवर्नमेंट अखोई येंगदने लाए लावना मियाम लावे अदुगा अखोई सेंट्रल गवर्नमेंट अदुम येंग लाए मणिपुर गवर्नमेंट से दुम उपाय लेतदना अदुम सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन लगते हाइदना अदुम तुमिन लई ngasi ngasi bak thoiba अखोई इरांग सिदैदा हौगिब मे अहुमदगी थोरकपा इरांग सिदैदा हौजि हौजि अखोई लमदम सिदा लैरिबा मेजर कम्युनिटी ओइबा मिटे सिंसि कांगपोपि लाला सतपंगमदे जिरी फाउ सतपंगमदे सिगी प्रोटेक्शन पीबंगमदे कनाना पीगदे प्रोटेक्शन ना मणिपुर गवर्नमेंट अमदि इंडिया गवर्नमेंट पीद प्रोटेक्शन नि अदुगा हौजि हौजि नेशनल हाईवे दा बंकर सारगा लैरिबा कांबु सिंसिगी मनाक्ता सेंट्रल फोर्सेस दुम लै हाइतारे सेंट्रल फोर्स का कोई अतोपा कोई अखोई कांबू सिंसिका अदुम बंकर में आदा लेमिनरकांदा चेक तोबा खोटपा अदगी टैक्स लौबा मयाम सिंसि अदुम सथरी हाइतारे मसी प्लेस अदुगी मरक्तुदा ई वफम द लाकचौगे हजिक कोई आइन यादव मोंगदा मयाम खग हजिक टैक्स लौदन खोदन मसी याम लेसांग से नाय बदारे मरक्से ड्राइवर फुबो चैबा हात पतुप गाड़ी भाव लोखारी इंदरिबन हारि बो वफम सीगी स्टेज बाउ लाबा सि भावदा कोई सेंटर नत्रग मणिपुर गवर्नमेंट मखोई मथक्ता थुदोपा मसी यामना कोई थीबो हुमना चिंबा फाबो फुनमी वफम सुतबो उदे इवन ngarang nahan ikui kui jingai da masi april ki tarik tara taruk da april ki 16 da handaki with sigi Tamilong district ki kaimai village da thau tanker da bawo noi kapsale hai mioi sing da fa gi darban siju aduna sai da koi center lo river role manipur government lo river role ji kari ne haina thambi ni sai center issue action lo khakani manipur government issue action lo khakani hai be si muedum hai ni haitare thabuk te di on thoi aduna tapadi center government na ching da leriba unlawful
activist singse masi yokhalabra haibagi koi chingna ngai lei hai tare masi ka mari re na mamangi da akhoi gi singi kano singsi mafam singsi akhoi center na misana ma rule tawrage ma ngak sen tawrage tapang na cm na tawro haidana hairakhiba numito adugi matung tarak padagi oirei bachingi law and order se asuki matik phate hai tare adu minori kayama kano da koki area sangraga si ba nupi angang adi angang nupi am hat khiba adi phong na tawgyu myam singsi akhoi ui center government ui se government ui maramdi print media singsina matang matam chana miyam la khangali ba kobuna adubo ngasibo ta excel lokati adun excel lokata ba sum laita ragadi akhoi ngayok sapud le nga ga samana na koi hingwai bune tare aduna masi international human rights ki body sing akhoi international body sing changmo mathau tai maramdi people gi human rights se masi matle haina lobo tai mamang dagi hauna khara hangana bharat akhoi manipur na pungi gi matang dagi hauna nei na taragadi ngasibokta center government ai khoi se atomi macha dongna han yengwi phim am lei hai tare maramdi akhoi gi leiba yung manipur irang suthok thok tri irang lei tri la lo irang lei tri da armed forces special power 1958 thammi ngasibok tum dok dok leiri akhoi ngasi people singsi mana pamjaba achumba lepaksi gi na center government gi na tragana lepaksi gi pampai bisingi mayokta phong ngangmo gam de ki hai tare pura dictator gi phibam mamada ngasi people sing hai tare aduna masi center government na taugi hai bama tawna chatharakani masidi akhoi manipur miyam gi apunba kholaw ma changi manipur miyam gi ehok changi manipur miyam gi ehok manipur miyam gi apunba kholaw natragadi kenu su mai pa oi akhoi gi miyam da oliba nairiba mayam singsi akhoi fulfill akhoi na pam phangwa hai tare aduna hauji ji kampo pida leiriba moi check post aside da lawriba tax mayam singsina manipur da leiriba midai khaktana tana singmi tami mayam am leiri mayam singsi loi choli ni choli mayam singsi khang na akhoi center government kamta ek lokhatri sange sahi hela bani ada masi mamang de panbi duni thani ani hum akhoi blockade tawhiba tongan ba mayam me upun me am tawhiba gari indha ba khotha ba leptana chathe hai tare aduna machidi yam thuna akhoi gi excel khotpam thoi center government na manipur si bharat ki state amani lorba aduga leiriba highway sing si mkhoi police makada thabuk tawgadabni haibagi sabsaba fireb leiraba adu tarindi kudakta akhoi miyamna pame pose masi koi highway sing si police pbc masi mathau tai bama ai thamjagi national highway gi mathang si koi yam kupna naina bumusani hoski highway di siam sume aduga koi na simba perspective hai batai ko thoi ba thu ji kali no hai no yem san han bada hoski highway ne sai je selecting the group na ko or me group se general reserve engineering force ne to ba mo ki ma kha da sorm adu army yo ko ne adu gi matam do ba asi problem se dum la ka adu hoski ki koi na hoski thenari ji kai ma ro matam da national highway da sai ki ko ain na ya da ba kanguna sai pusalai bo pochai da extortion ko namdana sen khai thumkai to ba amal lere atopa mana hujik lakpa matam da hujik ki anoba 3rd May dagi lakpa matam da tamam saklo no lawre hujik pochai pusalakpa matam da ating balaite paisa ti lawi kanana thawlai mitei na tab hujik ti mitei ha ba pochai thingre adana masi akhoi gyan ta batai koi masi wakal ta mena batai mitei khaktane ba sida satpa yadris atai community loi chalhale si akhoi nei na da ba yati national highway da extortion gi tawuduna tongan ba mani adan mayam apun bagini du satpa yadris de koi ne mitei satpa yaro ha bisine maji tawrisi ji loi na ma koi gi court nung loi chingi district sing loi nong tawi mitei de mata satpa yadi mitei na ta ba mayam thame ji ta seng na ji separation ama la abra na khoi du sing na ba la e kai no tawri se mitei chat pa yadri ji chat na ba de hona da ba lai ri po si de kamaina
ꯁꯦꯇꯜ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯝꯅꯕ ꯅꯩꯔꯁꯨ ꯅꯩꯅ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯐꯠꯇꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯥꯅꯕꯤ ꯈꯣꯠꯅꯕꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯈꯤꯅꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯤꯇꯩꯁꯤꯡꯗꯤ ꯆꯤꯡꯗ ꯆꯠꯂꯨꯔꯅꯨ ꯅꯣꯏꯗꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯑꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯁꯦꯡꯅ प्रजाꯁꯤꯡꯁꯦ वारे हाइबा मतमदा कमाइना वारिनो हाइबसे अखोई येंबिगदबे महुत को हजि हाइजे नंग वारमनि नंग मपान थोन नंग युमदा लेरो अदै चलहलो नंग वांगानी गजु अदुदगे दम माइक अमा पालग दम लावलो नंग अपामबदो हाइबिगि मोंग अमा चथरकम लेरि मसि प्रजासिंग उदब पोदम लेरि अदि अतोपम नोजि फरेबा नेशनल हाईवे दे एक्सटॉर्शन तवइजे कनाना हाइगे कनाना कंप्लेन तौरगे पोत पुरुब मीसिंगसिना मखोइना कंप्लेन तौरब्राब नावाई ममांगे गवर्नमेंट को हंदकी नते नावाई हरपदे याम तौवे तौबु यावे थौसाबिदे थौसादबिने ए अदुदि मोइदा खर पिरमबा मोइना लुपा चाम लहरबदि सुमदा खोइ लुपा चनी तोंबा ताइना तौरे प्रजाद नैग्रे मसी नामतन उद्रेबा दे अतोपमना करिगुंबा पोत पुथोक पुसिन तौरिसे कन स्टेट की लेजरंबा अखोइगी निंखा तमिंगदा लेजरंबा मणिपुर स्टेट को रोड ट्रांसपोर्ट है हिंगना होतारगदी गवर्नमेंट की पोतगदी लौब यादबनिना गवर्नमेंट एक तौगदबदो मुथतखरे कनागी मतम मुथलुंगे हजि एमएससी की चाउर मफम मुथखरे दिमापुर की लम मांगरे हजि जिरीबांग की मांगजनगरे को कोहिमा दा लेबा नागालैंड दा लेबा दिमापुर की प्लोटो सायन गायनदना तौगि पोतुने अदना हजि तसेंगना कोई मणिपुर निंखा तमदना लेरिंगदा निंग तम लेबा अमुगी लेबुम थोका लेजरपा अदि स्टेट अम ओला कांद जो कोई लेबुम थो हजि ने नागालैंड स्टेट ट्रांसपोर्ट लेरिना हजि असम की सिदरुरे हजि याम चाउरे असम की सिदी वन ऑफ द को यामना कनो से सक्सेस होबा स्टेट ट्रांसपोर्ट ओनग्रे मोइदि ट्रांसपोर्ट नतना अतोपा को कनो कंस्ट्रक्शन करका द माइ थाज उमाइ ओनम बहोग्रे अजो सिगी पोजे अखोइ मणिपुर दा कदोग्रगे सरकार की वाजे तोक्सेबा सरकार है बिजदी मम्मी ममाइ पांदबा पोत अमनेबा प्रजा मीना साबनेबा सरकार है बिसे मी सिंगने याम लुरिस अखोइना तौदबसे याम सबना हाइतारदि को अखोइ प्रजा मैम हौबु संगे प्रजा के हौबा हाइजे आइना हौबु याबा नते अखोइ मिउ थागलिना हाइदि ngसाइगे अखोइगे डेमोक्रेटिक नोम अमा लैबनिना ngसाइगे आइगी भोइस से कमाइना लौनी आइगे अखोइगे केंद्र की नो आइगी को कनो के म्युनिसिपालिटी के दा अखोइगे म्युनिसिपालिटी के कॉर्पोरेटर खल्लनी अते मयाम खल्लनी को मेंबर खल्लनी मचे अखोइ मिउ नेबा मोइना ngangadabdo अखोइगे भोइस नेबा अखोइगे मिउ थारेबा अखोइ असेंबली द मिउ थारे असेंबली द कारिबा मिउ सिंगसिना हजि कैदौरिगे हाब प्रजाना वारिसि मोइ हाबिब्रा हाब हजि नहांगी दो आई हंगनिंगिबनिने नहांगी आदा थो कनो थाउद नोमै काफी को मोइ एफआईआर कमाइ चंगे कनाना कंप्लेन तबि येंगिबा हजिकसु दुंगायबा सि अखोइगे लेबांगनेबा हजिक इवेंट सिना निमि चामनि हेना बंतर को मतमदा अखोइगे को कोर्ट अखोइगे पीआईएल अमा लोखलेबा पीआईएल लोखपदगी यूएनसी की प्रेसिडेंट कौरे करीगिनो नोइ तौरिसिना सिफाई मयाम कौरे पुलिस मयाम कौरे हांगो हल्लेबा खोइना कोर्ट ना इंटरवेंशन तो हांगो अदो कंप्लेन अमदि चंगेबा माइ तौदना हजिकी पोचे अमतंग अदुमाय हायम समना हाबदा कना हौदोंगी मंगक्ता कनाना सरिक थांगदोगे हाबदुनेबा द तसेंना तागदि आइनदि सुंगा याब नते अद आइनदा यादबा थबो अमा तौरको मतमदा मदो चलहनबजे कनाना चलहनगेदगे हाबदो लो कोर्ट खतना चलहनगदोने लो कोर्ट ने इन्फोर्स तब ngame aduna लो कोर्ट चतना सि तौरिसे याद्रे मथौना लेबे एमएलए अमतंग थोपिरो को अदिगे ngsaige अमतंग थोपिरो हजि लानाय वना थो मतमदि मसि मदु ताबिरो हेबो को दु ग्रुप अमतंग थोपिरो अदुना गा हाइजि दो लेबा कि दमदे चोंथोक्रबा लुप अमतन को ngsaige सिसो मयाम ले सिसो अमतन जु थोपिरो बा पीआईएल अमतंग थादना मसिगे मन अदु नत तारगदि अखोइ प्रजा मसेन जे ओनजन खनरगा को अखोइ लेबाक से काइरने अदुना हजि तसेंना हाइ तारगदि अहन को युंगी अहन फत्रगा मसा मसु को मसा ममु खना गुमजाने बा अदुमाइ तौदना ngsaige हजिकी लेबिरबा अखोइगे आईएलपी तौना तुमना दामोना तौवा ट्रेन्सना चोंथोगा तौरिदि अदुमाइ तौना तौबियो हजिकु फेडरेशन हाउमी नाम कन तौरी नेशनल हाईवे जे ngasi बोबो लुप अमता लेइतरबा नत्रगना को अदु ओइतागना लुप अमा चंगे सेम बतारे हजि हम समना दरकार लेदना ना हाइदना अखोइगे कनो से अखोइ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी ममी अदुगे कनो पुरम यापा होरे इदुनेबा मथौ तारकपदगी को अदो अदमाइ तौदना हजि हम समना हाबदा अखोइना ngangbसी खतन यादेबा अदुना अखोइना तसेंगना चेदा ब्लैक एंड व्हाइट चतप चंगी अदो हजि तसेंगना अखोइ मितेइजे सिदेजदा को मितेइ सिंगसे हात के हाबगी मितेइ डिस्ट्रिक्ट म पामथोप यारो हाबगी को हजि एनी लेइबो डिस्ट्रिक्ट मयाम सिदा बेली डिस्ट्रिक्ट सिनतना मितेइ हमता पोस्टिंग पीद्रबा सिदा लोइ नमझलबा अदुम चलाइदे अदुम चलाइबा गवर्नमेंट दे चलाइबा लेबाक दे अदुम चलाइबा अदुइ तागद आर कनो वाखन जे कनो म पोक लेबा खोइ याम पेनदबा म लाका दौरे
ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯕ ꯌꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯨꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯔꯣꯜ ꯂꯩꯒꯦꯅ ꯍꯪꯖꯔꯤꯁꯦ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯔꯣꯜ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤ ꯇꯣꯇꯦꯜꯂꯤ ꯑꯅꯥꯔꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯄꯥꯟꯗꯕ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯅꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛꯎ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯨꯞ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯣ ꯑꯃ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ खर को वखल मानबसिंग पुल्लगा अखोइसु सेमजे थबुक चंगजन हाइबा मतम अमा यौरकदोरेबा अदुने अदु ओइबा मतमदा अखोइना सरकार दा ताइनबा हाइबदि ओजा को सरकार दा कंप्लेन तौरनी कंप्लेन तागदोबिदो कनानो हाइबा मुंग चंगनेबा खो सरकार हाइजे तोवान अमा लेतबनिनो को अंदे ngасайगी तारिबा मिदुना बाइस लेरमगदि हौजिक याम सबना ऑफिस की मकोक चिंगबसिंग जे कना ओरिगे दिदि ना अखोइ नैनबदा यावबनि हौजिक पार्सी को हौजिक मखा थाबदि खंद्रे खै मकोक दा लेरिबा मयाम सिदि ngасai को आईएएस ऑफिसर दा आईपीएस ऑफिसर दा ngасайगी को मेजॉरिटी कनानो ओगे सिलो खंगनरबा नत्रा हाबा अदुइ तागदि अखोइना हाइरु मतमदा आ मकोक दा योगदरि मकोक दा ताबिरकद्राबा मोइ तादु मतमदा मदुदि येइबा ngमजे कनादो लो कोर्ट खक्तनेबा अदु यौना चतपा ngमबदो लो कोर्ट चतपा हाइजे रिसोर्स चंगी पैसा चंगी मेन पावर चंगी अदुदि अखोइ गिसु सागतपा तायबदो अदुना मसी याउदनदि मदु यारो हेबो जो अखोइना सिदि पंगलांग लांगबुदनदि यारो अदुना अखोइ दरगाजम थाबदि अतुपमना असुना कन लांगिबो कांगुदिसु मोइ पुलप मानबै वानि मोइसु कनागु मखना सागले मोइसु सागना भोनो मतमदा मोइगी कनुगि खुनगि निंथौ मयाम हातख्रिबनि मोइ लीडर मयाम हातुख्रिबनि मोइदा यादबो भोइस मयाम हातुखरकांदा ngसाइगे हजिकति हजिक लेरिबो पोसिमदि मोइसि सोंधालगा मोइसि पाइसनगिबनेबा अदुगी पोतुसु अखोइना चंगगा मोइसि कनबिबो म चंगेबा तसेंना हाइद्रागदि ओजा मदो अखोइ कावखरबनि ओजा इकेनो इरान हरको मतमदसु दुम हालिना मोदो अखोइना लोइ खांगबा वाकनि इंडियन जुडिशियल प्रोसेस खरा कंबरसम ओय अदुगा पैसा खरा संगे हाबसिदि इज ए फैक्ट नेबा अदुबु ngसाइगी अखोइगी तामो गाइनोना पुखतपिरैसिना अखोइ इंडिविजुअल लेवल गी वारी नतबिदा से अखोइगी कलेक्टिव ओइबा एक्जिस्टेंस अमगी दमकता से फॉर एग्जांपल अखोइ तामोजा दुमनिना कोई कुकी हाबसि इंडिजिनस फ्रूट नते हाइदना पीआईएल अम तौबदा मसीगिसी लेबाकी ओइबा पोटनिदना को अदुगा अचुंबा ओइबा पोटसुनेबा अदुना सुंबा मयाम गी ओइबा पोटसिददि अखोइ मयामना तौरगा मदु तौगदबनि सिदनि ngसाइ अखोइ तमोना हाइबिगिबो लूप अमा काइदो सिदा मथौ अमुक तारेबा अन इंडिविजुअल ओइनि इनबदि ngमोएबा इंडिविजुअल अमतना मागी होय मागी पर्सनल प्रॉपर्टी चैनबगी दमकता इनगिबदि आइ अदु लेबाकी ओइबा कनो तोरकपदा पैसा पाइदो मीना अदु यौन इनबदि ngमोएबा अदुदनेबा अखोइना ऑर्गेनाइजेशन मथौ तारेई अदगी लेरिबो ऑर्गेनाइजेशन दु मियंग सानबा मन चंगी हाइबसे मसी अखोइ खितंग विजनरी ओइबा म चंगी अदुगा स्टेट तगिसु स्टेट क्राफ्ट से हाइबा म चंगेबा माने अखोइ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हाइसनेबा अखोइ एगुबा अखोइ जी पुंजनरगा अखोइ फाइट तौबो ngमक्तरबा अखोइ हिंगना मोना मोनतरा अखोइ जे वी विल नॉट बिकम फिट टू सर्वाइव अदु मुतकिबा जात मयाम लेरेन लेरे नत्रा मैं असम दा कसारी मुतख्रिबनि नत्रा त्रिपुरा मुसलतना जे मखोगी तोंगा लम अमा पिउ हागलाबनि अदो मदु ताद्रिगदा अखोइ पुंजलगा थबक तौदा त्रागदि अखोइ मुतखिने हाबनि दा अदुदि दु तसेंना तागदि नेचुरल लोद लेजे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हाबनि मपांगा याम लेरगजु सादसु दुंगारि नत्रा सामु मुसले मपांगा याम कनबा नोंसा कईसे हजी इंडेंजर स्पीसीज ओकल आबनेबा अदुमाय तौदना अखोइना हिंसी हाइद्रागदि अखोइ पुंजनब अमा चांगी नत्रा दे अखोइ तौगदबा डेमोक्रेसी चलिबनिना डेमोक्रेसी की कनोदुदा चतपम चांगी अदुगा तसेंना हजी आयन से मसे इनाकुबा लाइरबगी दमदि खाइदेबा आयन से तसेंना हाइद्रागदा अदु तौगदबो अदु पुथोकपा ngमनबो होनबुदमता अखोइसु कनोम तौबमदि चांगे हाबनिदा अदुना अखोइ होनबम चांगेबा अदुना तसेंना हजी अदुनेबा मपानदगी लेबर मयाम लागा थबक सुबा अखोइगी मीना थबक सुनिंगदना तुम लेबा लाइक तमरगा थबक फंगदेना ममादगी पैसा लौरगा यू थकथोकपा को नते थबक फंगदेना ममादगी पैसा लौर यू थकु चकदरिनेबा द मीना आदै लागा सुरगा को अबु हाइनैदनेबा नत्रा लेबर अमना मचा अदु तौरे गाड़ी अदु लोरमे हाइदनेबा मरमदि कनोदा थबक सुबम सुरगना हिंगो अतनबा कांगुन सिगरो हाबा कनोने सनबिनेबा गजे सर्वाइवल फिटनेस नेबा खरबुदी होंगई को कोइदा वा कल्चर कई सुलाई अदुना Prab aina hainingबदी 1000 strong army unorganized oiba 1000 strong army budi 100 strong organized army duna lakcharakneva okay so aduna aikoina sometimes 8 wonders of the world se see akoina compounding ju hayaba adu akoi social science ki lon da hairagadi organization si 8 wonders of the world never
ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯖꯅ ꯍꯩꯕ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯣꯏꯌꯦꯕ ꯍꯥꯏꯋꯦꯒꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯋꯦꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯉꯥꯡꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯚꯟ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯁꯨꯗꯤꯞ ꯆꯀ꯭ꯔꯕꯔꯇꯤꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ 39 ꯖꯔꯅꯤ ꯊ꯭ꯔꯨ ꯗ ꯐ꯭ꯔꯦꯛꯆꯔ ꯂꯦꯟ ꯑꯅꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯐꯣꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯜꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯣꯁꯟꯒꯤ ꯀꯩꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯜꯂꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯏꯁ ꯋꯥꯔ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯅꯤꯇꯤꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯣꯅꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯏꯠꯁꯦꯜꯐꯀꯤ 1956ꯀꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯑꯦꯛꯅꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ 8A and Bꯗ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯤꯑꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯗꯤꯃꯥꯄꯨꯔ ꯑꯦꯟ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯂꯥꯏꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯂꯥꯏꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯦ ꯂꯥꯏꯐ ꯂꯥꯏꯟ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥꯕ every national highway in India is called lifeline. Haibrava. Why Manipur gi national highway and is a lifeline high is kaigino? Because Manipur is a landlocked state ni aduga akhoi gi aina hek hawalak padagina tumam dai da buk sijina de pose mapandai ngaktaneba. Akhoi gi damakta Bihar da UP da lomi kaya na thabak subiri ba akhoi gi khoi hingnaba gi damakta aduna neba akhoi lifeline high se and simply akhoi na sida blockade torokpa matamda national highway blockade khatana teba it's blocking the lifeline of a civilian population aduda the act of aggression la eba law gi matungina aduga masi akhoi gi article 21 da piriba akhoi gi right to life se simu violate tor inidana adagi amu national highway se mu akhoi na mu hujikti Manipur da cheliba national highway se sumna tagi akhoi gi lambi phongna bagi lamamaga gi samna bagi akhoi gi mechanism khak natana akhoi political space amane ba huji oirisi maram maduna ni any kainom taw matamda highway ekta thingjal ise so it's a political space kana gumba group amagi kana gumba community amagi magi grievances khara laitaragadi masida political instrument oina sijinarakto ise national highway sineba mamangna mayam thokre na hauji su any kainom taw matamda national highway se dum target tawdoineba moigi khwaidagi easiest oba way moigi grievances adigi pain da phongtok pham kaino se masigi national highway sina adum oi aduna national highway si akhoi da political space ama oi re boji adu masi space oi re isina kai gi noi da Manipur gi hujik leiriba ngasai gi akhoi gi ethnic group mayam singi marakta leinariba kind of relationship adai akhoi masen khangnadana ngasai Manipur sibu magi land adagi magi politics magi economy masida is the control dongnabagi honabagi undercurrent politics am leiriba adugi fracture kaino duna neba ngak laitana kaino tawrag laise adigi mo ohum subda mo haigeba government toge de ngammeba if you have the will to toge de ngammeba phage pungi everything toba ngammeba ado aina mu ngasai chingnara ise blockade toba matamda akhoi handak tasu recently data am thokre maximum inflation si Manipur na top chatle ko ado handak ki waraba ngasai sigi conflict sina maram moiraga mayam si loi ma khut da kano kok to khut hamna ramni adui mathak tam health from mum taraga ware ko adui ma tu inflation si number 1 cheli ne ba ko ado wahang am khang ki hange ba karwa wala mayam cho cho to wasing sa si highway da tax lori basina makhoi je kayam chauna effect to geba sida kanaba loriba sida kanaba piri se kana kana no haiba wahang se akoina hangba yai mangjabadi common people akoine the consumer exactly aduga ngasai gi kanam ta kaim kathok teba asom da lahubdo som da phukat laga dum lorakaneba yam sum wafam ko adu sigi adune aina haijaningi di mamang da su koina National Highway Protection Force ki wari su leigre ko adu ai wakalon da anoubu force ama linkhalu bagi thoidok darka oide na khalle haibadi new recruitment haibasi
state ki executive de am changani pesa lai tabaya roi the center ki approval log dabaya roi ko adu shakudi ekhoi da su se matamam da Manipur gi lalobagi irang si kallingai da akhoi gi Manipur police commando haidana IRB dagi kai dagi mayam am torga semakhidana laiwai suji leirba MR leiri IRB leiri Manipur police leiri sidagi mi lising ama ani gumbase masi especially moi si khangkala ganda highway protection force moi maraktagi semba mathok ta aduri pesa su changdrena adoga training specific training phajana pi batare terrain phajana khangan batare kadai da kari lege se phajana khang batare ko aduga when darka oir kanda moi gi service to darka oir kanda moi se duty to perform toramba tohanba aduga atopa matam dana mai gi battalion du da dum leiraga moi gi normal kaino do adum tohon bagi step ama paikhat pe yae na khalle